Ayo minta kita, bicara tuh kita dua di sana. Minta, udah tidur ini, ini baik na. Kalian dua orang karena orang mesanya, tuh bicara, saya tuh kalau biasa. Udah sendiri ini namanya jangan sekali kan, mama, sama orang, angin ini orang kan, cemo, ini orang tuh ngapain di bawah kaki ini, ngapain ini? Orang itu tidak tahu menak biasa tu. Jadi dah kita jangan pe. Kami ni lain ni lana. Kalau kau bujuk dia. Orang mana? Oh na, ini boleh halam. Kami ni lain ni lana. Kalau kau bujuk dia. Bila pasang pada pula lagi tu, mana? Minat tak ada orang awak ini. Orang mana? Ada surat cerita minat dia. Nak mana ni lagi na? Amin ni. Oh, kalau kita minat. Kisah orang ni lebaran ni tahan. Amma kau yang kuda bagi orang tu, orang kan bagi ni tonton sama. Orang tu ni hirak na. Tonton lokal kita tu suruh tu kan ni. Orang mana? Ini bapak kita cerita minat kita. Aku orang tu thampuling kan. Ramai orang tu thampuling kan. Nama orang ho. Kalian ho cara ni tu tu lekha tu 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 orang kita. Betul hasa cerita tu tak kalian buat kita. Orang mana? Satu luar tu ini ada dos kan. Ini kan ini nongkau ya kan. Ada makan sama. Orang mana? Amba batikin do. Tu dolar ada aku man batin dah dah hati. Orang tu orang ni, orang cenderung ni rakan na. Ini bapak tu ni orang mana orang kita? Adi time में बुझो क्या? Adi time में बुझो क्या? अच्छा, ये contoh apa ni kan? Orang cerita lah. Orang mana? Ini tu orang tu baru kata dia. Orang cerita lah kan? Contoh. Ini tu macam private company ni cakri apa kan? Ada tu jauh. Adi bagi kata kan? Apa diri pun tu ni nampak tu bosok orang. Hanya saya kecemasan. Nampak tu aku ni. अच्छा लेके तुमने तो कल जतरी का मत उन जब तो मैं लेके मैंने नहीं करे बिना प्राइवेट कंपनी चक्री करना अच्छा सही बात है हाँ प्राइवेट कंपनी चक्री करना सेपला होकर बहु भी ना लगाओ ना माने बराबर ये तो भाई उनका ना इन्ना इतन भाभी ठीक इन बढ़ाया का तन्नों मुठे मुठे भाई चक्री करना इन्ना मेहनत के मांगने नहीं ये लगाओ ना और कल का जो इन बुझो किया माने बराबर आपने ये तो कर लिया ओना ते anda dah unsur cakap करना माने बराबर ini baik banget ya kan contoh tu terus nama kembali kau yang kami kira contoh lo kalau private company baik kami kan udah kami kan aku ni bahu nama kau na माने बराबर ini benar-benar baik banget ya ini contoh terus nama kembali kau yang kami kira ini mana ya ini kata tu mungkin pampat dia ini mesti kalau kata liang kan na kalau kau lagi liang kan kemarin potir al pampat dia beraber ini benar-benar baik banget ya ini ada temannya lagi apa ini benar-benar baik banget ya ini mana ya kata tu mungkin pampat dia ini loh ama mesti thamari untuk mah unen potir atau oh itu dia mencari ni le enjoy kerja ada benar-benar baik banget अच्छा ठीक है तो बेटा ये शाम के तुम लोग कार्य के लिए तुम ही करना चेक करना तो युद्ध करना चलो अना पिपली बाजार पे चलो अरे मुश्किल नहीं पड़ा ना अरे बोले और वही तो है ना जब बड़ा तो आओ मुझे वही बोले कर रहा है इधर कोई कल का बना कर दिया तेरे घर थोड़ा भी बना पड़ेगा तेरे घर थोड़ा भी बना पड़ेगा अरे चल चल लोग का सुनो चल क्या करना हम हमारे कथा ही करा वहाँ से कथा के इधर है लोग इधर ओ कोई लोग मिला क्या
udah. Madam, konten rokok, sama ada problem DP, orang kiri, orang kalau saya mereka harap mana, madam, jangan mereka jadi, kalau mau mati kini dari mana, obat saya report dalam mente, udah cek orang makina, sedih lagi kina, Orang itu saya katakan. Contoh, artinya kan acting katanya. Ini, malam tiga ini di sana. oh madam, iya, om pakai kami ni, Tidak. Siapa lebih? Siapa lebih? Siapa lebih? Oke. Kalau mau kayak ya. Itu jelas sih ya. Kalau mau bener-bener orang itu kan. madam, itu cewek cik, madam, ini mesti kita jaga. Madam, itu atau macam tu banyak kita, atau macam tu kita, orang kita madam, itu macam tu kita. Panas itu. Om kata lu mana? Artinya tidak acting kan. Itu kan ini di sana. Madam, ini apa itu? Apa ini? Itu macam tu banyak kita, banyak kita itu, macam banyak kita ya. Om kata lu mana? Kalau mau itu itu kan. Jangan kalau acting orang lagi. Madam, itu orang cewek cik madam, itu orang cewek cik ya. Jelas sih. Oh, alam tuh yang ini ya. Ini tuh kalau kayak ini kan, alam bener-bener baik kita ya. Tiga, tiga. Batu alam, jadi hasilnya. Apa? ठीक उनका कितनी कुछ तो समझ में नहीं अभी ना धीरे सिखाएंगे कहते हैं नारी खुशी भी सब क्या होना से आज तो नहीं होटल में गए बस है उनका क्या कहा था ना jadi mulutnya lama nih beda ha orang macam ni semua oh wih kena itu deh apa sih Nado last one okay Ratu, oh kalau kulit kita kena. Itu tuh, ini benci kalau dia. Nah, kasih dulu kia. Entah mah, aku tuh lah video tak kena bang deh. Ini yang mana ya? Ini tuh tak membawa pagi jangan mana kan? Contoh orang macam ni. Ini pagi perlu dia. अच्छा पागली ना जाहे इन्हें तो सोचे कथा बड़ा कथा कल मारा कथे ये लोग फायदा का बच्चों वो तो दाखले उत्तर को हो गया ऐसे भाल बिड़ी और वासी को बोला नहीं चलो 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 चलो